Giga Kayarehtho ne Eagle Dano Condor Auliwage. Sego Ladili Wasiles ne Hopi Lono ne Nihodi Dili Hoda. Ladi Nuna ne Laudi Wanja Dano Ladi no Lunsta ne Gaeli Niga Nundage. Ne gadi skano agahage ok tio hunja guego ne awana ne hopi gondo ne skano dano yagunque dio sego lo nuhe dano sego lo di lale ne gigo prophecy no yawan ne tu ne dakwa ne hopi lono ji ungue sua dahodi lio ahadilio ne yetini staha ohunja dahno yaskana tagahage Yahteo yaneli ji ezo ni hadi ungue sua yahtehodi nigun lio agua igon ji yoli howana daiti num halado ne yeti nistoha ohonja ne aguego ungue hue. Gina hoda tu ne dakwa ne hopi lono aguego ungue hue skapne ayunguayoda. The prophecy of the eagle and the condor guayats, Inca lono tune dakwa ji skatne ahadiota ne aguix ne North America danu ne aguix ne South America nona nayawa ne aguego skana agahage ne yetinistaha ohonja dano ungue isua agua igon gio yanale doga giga niawas wes kadewa nyawe niosalage lodi lale ne inca lono ne giga nayawa ne negchi ungue hue lonuhale Jigigon prophecy niawas nuwa dano aguego skana agahage Condors nok adonyo goa ni hadia dodos ne otalege lono dano condor ni hadia dodos ne onjege lono ne yaga ji da sodi lo wayano wa guhage ale agua nene ji niot dune Ige le ji agua igon ji yanale ne gigon prophecy ne North America atnola elders lo nuhale ji tgaeli ne hopi prophecy dahno gaeli ni kanundage